nongeye kugusuhuza cyane mukunzi wacu aho herereye hose, reka nongere nkubwire nti amahoro y'Imana abane nawe. Tunagushimira cyane kuba ukomeza gukurikira inkuru tugenda tukugezaho umunsi ku munsi ajyanye na politiki. Ngiye kukubwira rero ko imyigaragambyo ikomeje ku mupaka w'u Rwanda na Kongo, aho abigaragambya barwanye n'inzego zishinzwe umutekano ku mupaka bashaka no kwinjira mu Rwanda, nk'uko ubibona kuri iyi foto iri hano ku mupaka w'u Rwanda na RDC Igoma. Rero habereye imyigaragambyo ikomeye n'abanyekongo bamagana u Rwanda barushinja gufasha umutwe wa M23 uhanganye n'igisirikare cyabo FARDC. Abaturage ba Goma bari mu myigaragambyo barwaniye na polisi ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku mupaka wa Grande Barriere bashaka kwinjira mu ruhande rw'u Rwanda. Ni mu gitondo cyo kuri wa gatatu tariki ya 15 Kamena 2022 abatuye umujyi wa Goma n'inkengero zawo babyukiye mu myigaragambyo bavuga ko yamagana u Rwanda n'umutwe wa M23 barushinja kuyifasha. Iyi myigaragambyo rero yateguwe na societe civile ya territoire ya Nyiragongo, yitabiriwe na benshi biganjemo urubyiruko. Mu mashusho y'iyi myigaragambyo yabereye hariya ku mupaka akomeje gusakara ku mbuga nkoranyambaga, abigaragambya ubona ko barubiye barwanira gufungura imipaka na polisi nayo igerageza kongera kuwufunga. Bateraga amabuye mu Rwanda, gusa inzego z'umutekano z'u Rwanda ntizagira icyo zibatwara, zirabareka bakora ibyo bishakiye. Iyi myigaragambyo yabereye hazwi nko ku mupaka Petit Barriere, mu gihe ku munini uzwi nka Grande Barriere harimo kwambuka abanyekongo. Gusa ibi bibaye rero nyuma y'uko guverineri w'intara y'Uburengerazuba Habitegeko François aburiye abaturage b'akarere ka Rubavu kurinda kujya muri Kongo kubera umutekano muke uri kuhabarizwa. Yagize ati niba Kongo bahohotera bene wabo babohora kuvuga Ikinyarwanda, umunyarwanda uvuye hano siwe bazabura guhohotera. Murenzeriza ukora akazi ko kubakisha inzu yavuze ko bitewe n'umuburo u Rwanda rwabahaye n'itangazo ry'uko hari kuba imyigaragambyo yanze kujya Igoma. Ati itangazo ryasohotse nimugoroba bituma mfata icyemezo cyo kutajyayo bitewe n'amagambo yuzuye mu rwango batubwira, hari n'abanze kutwishyura ayo twakoreye. Mwise neza Idrissa ukora akazi k'ubucuruzi yakomeje agira ati nanze kujyayo kuko n'ubundi nta kazi kari gukorwa uyu munsi kubera akavuyo k'imyigaragambyo yo kwamagana M23 n'u Rwanda iri kubera hariya mu gihugu cya Kongo. Akomeza avuga ko ibyo barimo gukora bashyira urwanga imbere, barimo guha M23 w'ishingiro kuko bigaragaza ko hari ikibazo gikenewe gukemuka. Iyi myigaragambyo rero ije kurikira yabereye mu bice bitandukanye nka Kinshasa n'imijyi nka Bukavu, yose bavuga ko yamagana u Rwanda ruhungabanya umutekano wa DR Kongo. Guverinoma ya Kongo rero ikomeje gushyira mu majwi u Rwanda rushinja ko ari rwo ruri inyuma y'umutwe wa M23 ndetse ko rwanafashije kwigarura umujyi wa Bunagana. Ni ibirego rero u Rwanda ruhakana ruvuga ko nta sano n'imwe rufitanye n'uyu mutwe. Ku rundi ruhande uyu mutwe nawo uherutse gutangaza ko nta bufasha na buto uhabwa n'u Rwanda, yewe ko n'imbunda n'amasasu ukoresha bimwe ubigura n'abasirikare ba FARDC, izindi ko arizo wahishe kera ubwo bahungaga ndetse n'izo bamburaga ingabo za Kongo. Reka nkubwire ngo wakuze kubana natwe kuri amakuru tumaze kukugezaho. Reka nkwizeze ko andi makuru menshi kandi agezweho ari mu gihe kitarambiranye.